Hello friends, hanya hai lam sokono joto nai tonglai rungna. Friend tini on notification ongkri fakya mongkai Indian Council of Historical Research New Delhi thechino notification release khlaijaka. Friend omo ongka permanent job mo kono temporary job ya o jago barar hakotorni jotta hastini sila tai borai joto nora apply khlaimannai o jaga apply khlaina boi matra education qualification nangnai 10 pass kino or jaga apply khlaimannai tai or 12 pass rok apply khlaimannai joto apply khlaimannai Inke friend o jaga senglalene jotono o jaga bini nangkoma education qualification salary details tai oro category wise vacancy bus jorti bagi rijaka tai post rok tai oro bo din thesina o jaga apply khlainani date changjangnai abo sungjoto nalinai norok nai tongno video no pujan thesini paithak jora Girlfriend nor tab nugu tongo mong hangko jaga post sungpilya post nalikna number 1 tongo library and information assistant ni bagai o jaga post ongko ka duita UR ni bagai kaisa UBC ni bagai kaisa abai kan yang nor tolaw nugu tongo salary details dok tai essential qualification dok jottono o jaga wa sair ka experience rong na bagai o jottono borok sair ka detail babe ga singoro sini post krei abo singlalia sing jekhane sini ST ni sheet tongo abo no sime sing o video nalisinai ga nor nai tongdi Girlfriend nor number 10 nugu tongo MTS office attendant ni bagai o jaga post ongkri fikya sini ST ni bagai o jaga kaisa aba ke faijak tai o jaga jotni tongo UR ni 6ta OBC ni 2ta tai EWS ni kaisa aba ke o jaga jotni bagai ka oro salary mannai seire ka 18000 thesini changjangnai dong salary asu theke 56900 jorate o jaga salary mannai gor S ni bagai ni kisike S limit o 28 bosor ni bisingo angna nangnai dongni age ke o jaga essential qualification ka matra jara 10 pass khaijak je kono university tai boto khlaijak tongha noro o jaga apply khlaimannai 10 pass ngene apply khaimannai friend obo sungjoton kaham ko saimanka Girlfriend songoro lefinai sini bo poso o jaga tai vacancy tongpi Girlfriend ro nugu tongpiro number 5 mako lower division clerk ni bagani o jaga UR ni 3ta OBC ni 2ta EWS ni kaisa tai ST ni bagani or 2ta vacancy rirjaka ga bai ga sungsaiman ka tai o jaga nalinai salary hinga ga o jaga sikya 19900 thesini nong salary changnai 63200 পর্যন্ত নর অর salary mannai age limit hinga sirika 28 বছরনি bisi ingei mangla ke o jaga hanjai essential qualification sirika nong o jaga apply khaina boi essential qualification sikya 12 pass khlaijak je kono board tai university o khlaijak tongkha nor or apply khlaimannai tai o jaga typing ni bagai sikya typing in English tai Hindi with minimum speed o jaga 35 to 30 word per minute nor simana nangnai on computer ke o jaga tab sirka 35 to 30 o jaga per minute correspond to o jaga bai ke sirka kwangma o jaga nor porni sidabo ke abo sing saiman lai o jaga tai o jaga nor nai pd kwangma post ni bung no o jaga tongo nor kaisa ka naithani ang no description box o on notification link no bari wana nor amna download khainai kaham ke nor taw sena naijering ke ang je nukmana o jaga saka or kwangma post bo faisa boja ke singo jaga bo tin thesini apply khlainai abo singlalinai apply bo din thesini khlainai abo nani sikang o jaga text noka omong kangke nor noi tongo ro fee nangnai application fee o jaga bo or jara SC tai ST rok bor or 250 taka khlainai or rang nangnai tai o jaga women tai PWD rong o jaga ekta phone rang nangya gatai aba keno o jaga sakaro nor noi tongo UR OBC EWS ni bagai ro 500 taka khlainai bro o jaga fee nangnai ka singabo saiman ka tai o jaga apply khlainani bagai nai bo din thesini changjanai abo singmalinai o jaga Gora apply khanyan bagani o jaga sirka number 3 nor nugi tongo maka online ni bisingte apply ma khanyai tai o jaga by the closing date which is 30 days o jaga apply khanyan bagani or 30 din anarong no somai rejangnai ga bodin thesini apply khanyan ni date changjangnai abo saklai ko tawsi notification faiken rong nang ano channel ni bisingte detail ba bebong no sairnai o jaga tebo sirka mong ka friend or number 1 nugi tongo mong ka skill test tai written examination dok o jaga ngnai aba hai hanai bor sikya ke o jaga original admit card dok nangnai abo norok no sirka boro clear babe ke o jaga exam joding hangke tamtama o jaga syllabus tongnai abo text notification ongkha ka nongno aro detail babe sanai o jaga asung sirka boro tai bodin thesini date o jaga online khrunai changjangnai abo text notification no brok saklai rnai ka notification bisilar lag datin phaina 21 tarik January hoyto 22 tarik January bisingo ongkhoran hanai ang khakawa
gasing bisingo jodi phagyanke ang ono o channel bisingo dorong hai saklai rwnai noro ana channel bekreng tongni sob somoi ang mahike barar ha kotorni tai o jaga tripura hasteni amo hai government job notification rok sob somoi no tubui tonglai hingke noro kwrwngui tongnai ang bai abo nong paithakma saklai o tini video asung sinai noro joto naitok no belai kheno hambai.